Hello guys, kembali baru kita log di bapa gene video guys dengan men EP bentang adon apa ke YouTube channel jonga. Barapo ke YouTube channel jonga larangi peye video baru kidon ye ka thumbnail ak sampil hane pehanengan pen EP link ba ka screenshot bat ka photo. Kene ke YouTube thumbnail bar hanengan pen EP ye ka normal video peye kene ak sampil ka bang ye ka pencil icon hanengan rupai. Kene ke normal video pehanengan tang sudah upload bar hane pe kam don AI ke kertang thumbnail bat giwe. Hanela rapi peye giwe pat ki video kidon ye ka thumbnail photo ka ba generate ye ka thumbnail video dah hagene go video guys ngani to step by step A to Z complete tutorial kumno ban sna ya ka YouTube thumbnail bat ban atru haki video jongi bat sa public ringkat ka thumbnail to guys hagene go video sa pay without skip ngani to step by step kumno ban sna YouTube thumbnail Kublai pi baru ki pralog ki bape iya gene ke video nag menta gene ke new video haka friendly technical official sena tongin open fast ya ke Play Store application bangin download ya web app nag menta ban kurit ban sena ya ke thumbnail Tegas menta ngaladon hapo ke Play Store bat ngaladon hapo une app menta hapo Play Store ngila ban download ya une app ubah ketang Pixel Lab tag on picture gas download ya une official application une udai pixel app bat ubala ban snaya ke YouTube thumbnail ngaru nga forage bahaya bat baru ki YouTube video jonga ngakrit link ba une app ya ke thumbnail gas mentangi lada ban download ya une application tohin klik na ke section open klik open bat mentah hapo uno API gas kena kedai ke thumbnail editing pe uno pixel app bat hane ladangi pe ya ka dur pe hane pi sim to sim tementangan remove bat ngan pli ya uno pixel app nadu binga klik bat open ya uno application bat mentangi la open ya application kiba pen with hapdang jong kena ke section baru seklik by cancel nagane ka button mentahang ngane to step by step Nak benda bansna ya ka YouTube thumbnail sampai ye video haru bakut lara skip ye video ngatip scam ba kene kalong ka video ka ba penmis pe henrai sampai haru bakut kenang ba pinamis watang iweru step nak benda bansna ya ka YouTube thumbnail ondangila open ya ka YouTube ya ka Pixel App application don ka way ketek ka ba recommend hane ya gene ketek ni habban remove kumno ban remove ya gene ketek spi ya gene ka icon na try do ya we klik na we nang ta pi ya ka option delete silak ha gene ketek ba se klik na gene ka option ba pi delete se klik delete umta uno text ula delete te ban sen ya ka background thumbnail pi ya gene gi lai tali ki dot ki padon na padang du pe hane ba ngadro step by step se klik na gene ka section nang ta ban add se YouTube thumbnail klik na ka option image size select na gane ka option barhane pi gane ka custom size klik na ini dot di bawah hapo gane ka box nang ta pi hane ki don sibun ki square foot na benta gane kan YouTube thumbnail select na gane ka option YouTube thumbnail bar menta ondang ila select na gane ka section bar klik okay menta ka size kala recommend sa ka YouTube thumbnail tementa ngin yes dang no kumno ban sna thumbnail ka step ka baneng kong du kedai ban sna bat ban ad ya ka thumbnail background te ban ad ya ka background hang ka ngan pen i feeling ba kene ka drawer pe hane ya ine ibanga draw ha kene ka section klik na kene ka button nang ta pi ya kene ka size color select na ka option color nang ta se klik na kene ka section se select color gum to nang ta se shows budget ki color se klik back nang ta se klik tick mta pil i ba ka black color kala suggest sa kene ka thumbnail jonga lada yang i se ban ad ya kita sebat kibabun ngan pen i feeling ba gane ka screenshot hane ngan lech gane ka dur ka bangala deban snai ka thumbnail hane menta nang kong ngan atwa ye kine ki effect box ki don atali hane step by step kumno ban at ye kine ki effect box nang ta menta ngan remove ye kine ka drawer ngan lech po ka pixel app pi ye ine icon ni barang draw hane pe ha gane ka section se klik na gane ka option klik kum to nang ta pi ye ka shift select bat klik na gane ka shift pe hane pi ye gane ka shift klik na gane ka section shift menta ka shift kala pau ha gane ka benta nang ta si ye gane ka radius pi ye gane ka radius gas pe hane pi radius ka radius ngidai ban ai hane plus nriu ka radius ngidai ban ai plus nriu nang ta sa thau ye gane ka size hane pi nga klik tik tem tang ha ban klik tik pe hane ngila ban pen read bat pen he ye gane ka size nang ta
penrit ya gane ka sas kumto badhane ngin move hagane da ka bangi touch gane ka background ngi let gane ka option ka ba aya ngi ka stroke pe hane pi ya gane ka stroke ngala draw hane ya ka stroke kumto nang ta seklik ya ka stroke sa ka color ban aya ka stroke ngin pe na gane ka dur ka da green color nang ta sa show si ka green color ondang la show si green color nang ta pi ya gane ka stroke wedge la kumto kumba nreu selak nreu nang ta seklik tik ban ngin lai biang sekhamat hang ta don ka shadow klik na ka shadow hi hagane ka ju hi ka stroke nang ta sa ay ka ju ka background color nang ta sa ay full background menta pil ikas mentang ala don po gane ka section ban mentang ala tau ya gane ka background ondang ala touch na gane nga klik copy menta gane kala pau hartli hagane ka section ban ngalio ban redirect ka kumto pe hane pil i ya ka to bangala redirect bangala redirect ka kumto ta ondang ila de ban pen be ye gine ki strategy hane tong in lek biang segedur ban menta ga next kadai na ga benta kene r pupra plus d income but one day plus income kine kidai ki tax te mentang in art ye kine ki tax hane lengit ladangi art ye ki tax ni haban klik na kene ka section e klik na ka section e nang ta se klik na ka plus tag icon nang ta pi igane kala pau hagane ka section hagane ka text ngila ban change ka color daga bangi light na ka color section bat ban change ka black color ta ondang ila change ka black color la dangi move ka pau hang to kumto ta hane ban ai ka text style hane klik edit nang ta sa ai kumto pe hane pi r pe opera plus sorry kumno ngatas hane Tementang ala depan ay kena ke style hane pi ya kena ke icon badan na pedang du oke klik na kena ke oke section mentah kena ke text kala pau ha kena ke section ban ngila ban thau ya kena ke text kumto ban tang ala depan thau ya ke text ya kena ke text ngila ban light na kena ke color klik na kena ke color hane pi crop ya kena ke section pe hane pi ya kena ke bentah ke banga ay ke drawer ya kena ke drawer ngila ban move kumto pe hanto arpo pra de income ngaklik na ka arpo pra plus ngaslak ya ka color kumto pe anto pi arpo pra de color baladang isyak hane ya ka color kadai ka blue color ngaslak na ka plus icon ban ngasyak ban ngasen ya ka text color hane hagarukom ka badai kumto ban penwan art lagi ni kita klik na kena text nang tas klik copy menta ka text kala pau art li hana ngi bet ngane handen bangila datan tau ya kena sas hana ngi klik biang na kena wipat edit nang tangi la ban tho hana kena pat ka yai tang kumba 1 plus d income ngi klik biang na ka section okay nang tapi hana la dangi kwa ban edit ya kena text color ngi la ban select na to option 1 plus nang tas select kumto padana kine bat ada ga black color kine gi babun kumto ai black color pe hane pi menta kala ya ha ka juga position pe hane ladang isyak ruhane 1 plus d income aro pra plus d income ngila ban sen kumto ya gane ka color tena ka benta gane ka tax pat ngilai se ka photo hane ngila ban anta se ya ka tax income ngilai biang se ka pixel pat hane ngiklik na ka tax plus ngiklik na ka tax plus hane ngilai hagane ka color na mata gane ka tax plus ngisen kumba black color nang ta ka tax ngilai se ka font klik na ka tax font nang ta sen ya gane ka count flick klik okay teman talet se ka section ban edit ya gane ka tax pi hane ya gane ka edit section pe hane edit section klik na gane teman-teman ila depan sen ya gane ka tax income nang tapi iya ka okay button select pat klik okay nang ta ka tax kala pau ha to ka section box nang ta hang na da ka bang select ya gane ka tax ni klik op gane ka tax kala pau artli ban ngila aru ban move ya gane ka tax ka web pat ka section hane pi inga sen ya ka ju pa ka benta hane khat pra khandai nyaun riu 03 tengala ban sen ya gane ka tax hane mentang ala depan sen ya ketak ngaklik biang okay mentah gane kala ya ha kaju ke benta kat kumba pi hane bala suggest bagala don hapo ka section box nang ta gas pila ban thau ya ka sas bat pila ban move ya ki ha kaju ke position nang ta sa move ya ki ha kaju ke position ke bayar kat mentang ala depan le ya gitu mentah pi bagala sedang ban wandur mentah tongin art se ya gane ketak ke bang amut ban art mentah kadai kumno ban kamai pisa na ki YouTube shot
video A to Z step by kasi. Temantangin at yagan naga text ta kawang ilay biang hapo ka pixel up. Hapo ka pixel up pi hanaga text icon klik text mta ka text plus kalapau haganay ka section. Temantahane klik bat edit yagan naga text. Edit yagan naga text kumto. Tehang ne kum ke example ngan ai ke kertang kumno ban sna YouTube thumbnail na tanga klik na ke okay ban save ye ke text na tanga la ban share ye ke text font style na klik na ke font section na tangan share ye ke font klik okay teman tahan ne gas pi ba ke text kala long bull nang ta hane ban senye kene ke text color pe pai hane ngan lej na ke color section nang ta example hane phi ka white color nang ta nga click ha ke tok option sna ngang men crop hang to sna pe hane phi ye gine ki badan hatra du kini hane ngala pen i feeling ba kene ke draw nga click ye ke color green nang ta la dangi lej pat thumbnail hane phi ye ke section ngan a ye ke to pat green color nang ta nga lej kumno pat nga click ye ke to section nga crop ye ke to ka box nang ta nga click kumno pe hane phile i ye kene ka style ba ngala pen i step by step hane kumno pan sna YouTube thumbnail ringkat ke color effect hala ke jong ke thumbnail color text laban ong kene kedai ke jing mut kumno ban at yela ke jong ka text color ha kene ke section te manta phile tip ban le ye ke to ke step ngan pen ep se kene ke badon hatra du kene ke pa phi hane ye kene ke section pe kene kedai ke ju hi ke benta na ke benta ban at ya kitak ngila ban selek ye ke text all color example pe to nga copy ye ke to ke we ke text ban nga le ha kene phi hane kene ke text paladang ai hane color ban nga selek kum to all ke ya ha ke ju color pat ke ya du hakejuk ka kertang te ondang ala kwa ban senya kene color klik ne kene gam color button gumto ngila ban sen red black white bat ki ai color ki bangi internet ban senya kene ke section nang tanga klik biang se kene ke section edit hane ban edit ye ketak example hane ngan edit de ko pat ke kertang hane knang ban pen e ye phik yum But hane pil iye ke example pangal sen ye kene text nup tu pro hane ngan move ye kene ha middle nang ta ngapen he ye kene text hane pe hane iye kene ke section color ngale ne color jong kene text ngan selak hane nup daga red color nang ta pro pat daga green color nang ta kene tu pati yung han ai hane ban ngan suggest daga white color te hane kas pi menta kene kala try kam 6% kene kedai kalan te ban snai ke custom thumbnail nak menta ka we ka video jongi ka bangi bot ban bu hapo YouTube menta phile i ek example kumno ban snai YouTube thumbnail te hane step by step ban save pat ye kene ke thumbnail ngela ban klik ne kene option save nang ta ondang ila daban klik ne kene ke section don ke benta save as image nang ta klik ne kene ke section hane ban choose je ke color HD lene ke HD thumbnail pi ye kene ke option klik na ini idot nang ta se klik PNG bat kamne ke badan hatrai pat hane pi ye kene pat kene ke dimension klik na kene ke section nang ta se klik ultra nang ta se klik shift to gallery hagne ke section ke papro waj hagne ke benta knang bagne ke dur kan pau se ke photo gallery jong ke phone jongi klik save tementa mentang ila daban save ye kene dur cepu ke mobile gallery jongi ladangan le cekene ke foto parhane nga klik back hane lapan iyengi ba kene ke dur ke lapau hagne ka foto gallery jongi te example hane kumno pat ban bu ye ka hapu ka video jongi open ye ka YouTube nang ta se klik ne kene ke profile icon par hane se klik ne ke option na kene ke benta pe hane ye kene ke section le ne na po ka studio klik ne kene ke section menta kene ke la pause po gi video jongi se ka we ke benta klik ne ke option manage a video select ne kene ke section menta kala redirect se gi video jongi kene ke video pi kala dong kadang long normal video hane pe hane ngala draw ye gene ba kadang long normal taban bu ye gene ke thumbnail klik na ini section ba pi lightly kitot na benta ban manage gene ke video select na kine ki button na ta se klik na kene ke option ba pi edit
klik na kena ke section barapo kena ke section pi kena ke option bagi pencil icon hana ngala pi ke drawer klik na ini pencil icon hana pi ke custom thumbnail pe hana pi ke custom thumbnail section klik na kena ke button nang ta saat ke to ke dur kumto nang ta se klik done teman ta kas pil ba kena ke video kala ya ingkat kena ke thumbnail mentang li ban at ya kena ke title pada ki babun ki bentahane bas klik save ya kena ke video kumto teman ta la danga klik save hana pi ba kena ke la ya kena ke video kala ya rengkat kena ke custom thumbnail pe hana kas pil menta kena ke video kala done ya ke thumbnail pe hana step by step pi kena ke video kala done menta ya ke thumbnail ada pi ku aban tip kumno ban setup ya video haswa bangin publik ya ki po YouTube pe ya link ke bawah po description mentang makut ya kena ke video ngini pe next video